Anya laki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar ka iti kinabaak mo ha, paray. Sana bareng-bareng paray. Talaga nga graduar akon. Nagpintas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dayta rupa, sana makasirpat, iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anya lakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anya nga tinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpintas ay. Ke, nagamamon nyo ay. Po, investigador ka matan paray. Kaya't kulang mo tamaamuan ah. Si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray ah. Halaga mo ta. Kahit kanong artis si Siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anya lakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan kahani. Ay, angaw na lang met ahani. Anya graduate iti kinabaak. Una yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayonan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar ka maten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? Anwan ta tibong nga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam ati kayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Hape anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, Gabot amok ngamin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbagam mo? Ha? Ang mga nun niya iti panunutan na namangag na rita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpalagipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ngam imay kapailaan dito balay. Wan manang, imay akon. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imay akon Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawon taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatid ko kinilando. Ay, awanan ti may bagagpay kan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may sangagbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni Manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabian tayo. Ay, nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Ape anak ko namday tamare. Wen Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng.
Ngam huwag ka, uray 24 na lang, ay ngam nanakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta, Mare. Isulaan ti babae, amok akasta una, iti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta, Mare. Sapay la kumangarod da isun tigasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga numakabirok pa iti sa bali. Ay, wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni manong ko alando. Ay na ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae. Anya lagi din. Nayan dahil nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak diti sang wanam. Ha? Kaya, asinong iti kachat mo paray? Takas taon pa nag-isa mo. Ay, anda ka chat ko ababae iya abroad pare. Anya? Babae ija abroad nga. Well pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy, nagpudaw, kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya? Ay unay kan paray. At dala nga ro din ni Christine na kaya na et mo. Nga makichatad ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot, reserba adi. Anya? Ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing pa ni Christine nag-refrain mo. Nga adapay lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo na iti picture ngayon sir na kanya ko. Nagpintasan ka di? Oh. Ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahi talang Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day nga imbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnukan ka, Lando, my loves. Pao, naggana sa'kin. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di? Excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakitakin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan ako Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman. Ikaputa, saan kan nga ayaten? Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay. Isa masiguradok. Saan asyak tigasat mo? Makasarak kan to iti padam nga ubing. Saan akas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunak lang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita. Apa yan, Manong Lando? Kasasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine? Ne. Saan ka nga gungat kasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ti ko namgit di. Ada nang isukat tamken kuha na. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine, isu akas ta?
Ay, puuna yan, Manong Lando. Kaslam lain sukat, ti balitok, iti awan kasi iskanabanag. Ay. Saan mo nga amo titang tangabam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kung mangagsasawi ti kasta, mawatam? Anya, ha? Ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkwana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka, Manong Lando. Siyak ti agay ayat saan na si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, danamam mo na ngamin ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlaang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, katikin na singpat na. Ay, jak man amo iti kapsat ko. Imbadak nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Amo na lang iti Facebook amne. Iso ka numitantay ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya na pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Imbreak ko na. Naamiris ko ngamin na saan gayang maisuti ay ayatek. Anya? Wan pare. Narigat ba't ngamin, nagpampamarangak nga ayatek pala nga oras sa anin. Isungin baga ako, tipudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasara mo. Saan magayam, aday? Ah, Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda, taado ti kwartana. Si kakit di ba't. Kan may sa, di abroad ko naman. ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibagapay ti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngamay na, sinayang mo laang pare. Sana sayang pare, anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw, adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanog ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya. Lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso pa nga asim, tatong palam ko matiin karim asukunan nak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iji probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak. Pare, amang ano kaya't mo ti umay iji Manila inton Merkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilang ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga ruda na makakita kin ko ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kanay. Si kakad dimot pare. Jack nga rod amaw ti turturo nga kiji Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo.
Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Miyerkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka. Ha, no way. Anya? Sukunan ngay bagbagam. No sukunan nyo laang. Sa anak nga awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong, ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ni Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat, sa dinongay ka no tayan nan paray. Ita-ita pa yung agururay dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayan ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan? Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin? Anya? Si ni Brenda? Sigakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglook magkamot-gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot-gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan Brenda. Ngam na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, ka pa'y wait. ngay pakita ti buo bagina. Uray latangad ko man niya paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam, pakitahin. So, malagayam atunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam, adda edad nan. Ayun, na yun pare. Sinayang mo lang ni Kristen. Kapulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ng nalpasan. Ang lagi din. Kundi dalusag pa'y dito balay, takunak no at isang pet mo a Brenda. Ngamawan mo gaya, manong lando. Sardang anak man si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, di mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ha? Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gapulang da ko nam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? Ah. Bakit madgayam? Kat husto ko mahamutin ah. Anya kalakit din. Aha?
Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysaya nga maamun tayaw iti personal. Nusan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, Angelica, anya ba ng tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manayn. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko nanang. Ada nga manulaan. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay jakamukan ka. Sadak ba't a chismosa? Saan matlaang a chismosaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ah, ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano nga main. Mangibabain day jay nga Angelica. Ah, apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? Ada tinang ipabarangay ken kuana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi napalabas a bulan. Ay, binulan matan nga agsarsarita da ken di kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kasta nana. Ay, naku nampay. Jak ambaw iti anak ko. Kasla agsakit do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusama ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day ta makimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya at tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day ta nga rod tatang. Diyak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wane, malagip ka. Inap-apa na kamutlaang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayam ken kuana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na tawan langan. Tag-review ak pa'y lang, nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidem. Ada ka di ammo mapagaplayam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano ada ammo da. Wana nang. Siya kunti makamo. Sa
dino ti papanambubot. Si kamat gaya, manang Angelica. Anya nga dita naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka, man? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ije sentro matlaan. Oh? Sa dino iti manang? Agpasentro ak inton bigat. No kayat no, di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. At dati pag-apply kinton bigat nanang. Ijay, Tsak pa'y sigurado. Isuro ni manang Angelica inton bigat. anya, nagpatulong ka iti day chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisinlingad ka iti day chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anya ti ko nabitayan, Angelica. Agidan kayo kanibuba at ngagpasentraw. Wan nanang. Iti anya ba kagapaw? Anya laki din ni nanang, saludsudan na mo't aminan. Ada isuro ka pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga ramidag ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam, saan pa'y anasolbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang, danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mo. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay katmayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatan kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na nakangarudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y, mate. Ne, apay ngay. Ina maabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda, Overtime nga ruda na kanayon. tinapatag kit adabayad na. Si kakit di mo itanakaw. Sabali nga rod agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay nga agparparik na kin ka. Amangan kunak no adamat tan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak kaw. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amo yung ay tatang. Amangan kunak no adamat tan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot. Kastoy kami nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbodan si kabubot. Anya kay lakit di mat nanang. Ag saludsud kayo. Ngam nosong batak. Di yung matrangad pat yan. Salud-sudak iti boss yo. Wen Okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo. Ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Di bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ani bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rodan tamangan kamutan.
Imo na kamin anangan, tanarabyan kamay. Adda ibagaken ka, Rosana. Anya ti bagayo, tatang? Adda ka na utoy nakakita ka na Angelica ken Bobot ije sentraw. Anya? Naka HHWW da ka no, Mike. HHWW? HHWW as in holding hands while walking. Anya? Amang ano adamat ng tilimod a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rute maramidam nga ino adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jack kayat ti Marites a manugang, tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jack kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kayat mau, tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok kaming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Huh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon niyo ka ni Bobot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na niya. Anya nga raw ti maramidak no ay ayatan may titunggal maysa? Jack itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti iso yung kanyak aya? Jack kayat ti chismo sa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, hanya man ang tinaramed ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jack kaya ti maadaan iti manugang amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot a mismo tinangibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ron titong kalmaysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismo sa kanto mga main. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilit, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jack kayat ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang.
Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak day tananang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta, i-break mo dayjay a babae. Tano saan, papanawan kan dito'y balay. Di mo ipilit ang makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica a para iti anak ko. Ang mga matno po na ang nagbalbaliwan jay tao. Kasano saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, ah? Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bobot nanang. Na, anya ti aramida mi jay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag ma't asaan asikatikayat ni Rosana para iti anak na. Narigat ma't no agkalay sa kayaw kat gulong tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikatikayat ni Rosana, aklo na maun. Day tangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa nga ibagbagak kan kasar dengam ti kinachismosam, ngam natangkan mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Naa, mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitak manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan ako nakas iti sigud, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguradwam laang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikarik, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguradwam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga daimar maritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawan dayta nga okay lang kan ka ti relasyon da Bobot kan Angelica. Uwan, ngam paliiwak lang taday dyan nga Angelica tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay uwan tatang, sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita dita waiting shed. Sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sagun daway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga inted na kanyak. Agbalbaliw ako na talaga, nanang.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Si kamat ng timakaam mo kadagi talakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Ay niya kalakit din, Ador. Tarimaan na mong tibalay tada ka no sumangpat a bagyo. Napigsa ka nung day chay. Anya? Agbuya ka ngamin itinyo, stop no ammom. Sana kastang anyala ka na yung tisungsong bat mo no aday bagak. Alawanan. Idisumla ang dagita alansa. Tasya kung timakaam mo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan ang matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagak laang iti pruta sa nakaw. Busy mo nila kay Mau. Ay, nasken atarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapigsa bagyo, nanang. Lukas ta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang, tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo ka nakaw. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius, tatarimaanan na dagiti rumbang at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak, Mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbang amalansaan iji balay mi, Mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod, Mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Ay, sapay la kumaata saan mare. Kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngi na ti materialis ita. Ay naku nampay mare. Gastos tumanen no ko Isu ala Mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige maray, agan-anad ka mat. Awan ka din ti agtad iti kusina, miling bakit? Awan lakay. Iti silid tangay. Awan mo't laeng. Nasaya at mat nga rod no kasta. Makaturog nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di kaninana nga ipatarimaan na dagiti rumba nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kastakat masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matanditoy, Nana Juaning? Nasaya at latamat tunait. Awan ti agtadtad, Nana? Pada nga raw. Daan nga binagdag iti materialis. Iso nga oray matarimaan. Ang tadtadlat ka. Ay, masapol nga ron agumatang kayo iti baro, Iwan nga raw. Sapay la ko matapumanawan ti bagyo. Narigat mo't no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nukas bilang ta mapasamak dayta. Umay kayo laangan iji balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa ti daw ngam inano sa blata tinangyag. Sobra nga min ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta, Nana. Kalutluto laang. Agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto
Sa dino ti papanam si Kaador. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng Taawan meten ti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrobwatak nga rodan. Anyang oras ti panagawid mo. Ay kat sagbay nga agalas 12 Adda aktaon ti balay. Pitsurak man ti balay da nanahwaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kahit. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Si kamagayam day kami lang! Adda kayong magayam di tananahuaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti araramidam dita. Pinitsuram sa matinatumbakal na paukaw. Ay, kwanana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso pinitsuram ti balay ikaw. Ay awan nana. No adda man, barangay meten ati makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Nay, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adda ayabot kasta. Ibagak manlangan tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day nga interview? Ay kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy ako. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, Nanang. Karnimot ti awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day ta, Nanang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, Nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngay gatang mau. Di yun sa ludsudan, Nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao iti takaw day ta. Siguraduam laang. Amangan no agsakit-kit diti tiyan may no kanon mi day ta. Saan, Nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ay sus, nag-iimasan. Ay, talaga naimas, ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakit? Kwartak pangalaak kumapay ngay. Nay, kanimbagam kanya ka na ibusan ti kwartam. Anya kalakit di matan lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alawin, mangan takit din garotin. Ang mga noanya pa iti papanan naman ang ti saritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaning? Nakaumay ka ma, tonight. Madama man ti panang tarimaan kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana.
Anya dayta, good news. Adda ka no ti calamity assistance nga itod ti gobyerno, nana. Anya dayta, calamity assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, nana. Ma-applyan ka di dayta. Adda pa iti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, nana. Isupay mo't ano adda maawat yo. Isupay ang maigatang iti materyales. Malaman nga, Rod. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano dayta a calamity assistance. Wan nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Anya ti imbagada. Adda ka no mo ti muna anang picture iti balayo, nana. Anya? Kastoy kanumot lang ti impakita da a picture iti interview. Naawat damot lang ti cash assistance. Asino ka nungay dayta? Asino kumapay, nana? Ni Mari Miling, Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, nana? Hindi lang makalkalpas ti tudaw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinaludsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan namat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrag ka Marito net. Ay saanan, mare? Adda tilakad ko intoy madamdama. Di magasaklaang taada kahit kung ibakakan ka. Anya ti bagam? Di mawat ka kanumot iti calamity assistance, mare. Tidakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna amot gayam. Ay, awan ti amok dita. Ay, di kan agan di amo, mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim no mano tinaawat mo akwarta, mare. Dakas dayta, agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka mo. Di nakman kita nakasta si Kaador. Anya nga itim bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Sino nga min aya tinangibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itid da kwarta lakay. Ngam kita ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Sino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanya. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka, kasla di ka nairanod iti day ja kwarta Sus! No amukla ang akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga ingat-gatang mo kadagijay. Saan ko kuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusag milay nga nakaw. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kwa na. Jakmat ekspektaran ama amwanda. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramidaw manakaw. Ay katsuri nanang. Isublim ti kwarta anaawat mo, tapno saan anakababain. Nanang. Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Kano na'y gastos kung tidaduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta akwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo latta ko man ti pang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jak matamaw no anya ti plano da. Saan asyak tiag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta, tapno saan kayo nga agpa-interview pa. Saan na mabalinti kasta ka panunutan, mare?
Saan asika ti kasarsaritak to, Nek? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning itay bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarod nga pakpakaasi ak. No, anya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam, mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasay tilangan ni Miling itay. Basol na lang, ah. Apay ngamin anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad mat kit di ah. Tapno lang pag nakman na, Nana. Nakababain man, no baybayan tayo ngamin, ang mga no ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak ko mangay iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko. Tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no intun bigat. Parikot mo mutten aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan aklang at akasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kayo? Alan alakay. Uray 2,000 lang. Tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya, talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kon similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumaruno ngamin, saan alinuloko ti aramidem, tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Huh. Anya laki din. Di ka agaramid iti dakais para lang iti kwarta. Laglagi pa mati kwarta. Kat maberukan day ta. Ngam ti dignidad mo no nadadaal. Narigatay na may sugni day ta. Anya laki din. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.